azul anṣuf wunnan anṣuf كنت غير السري ذاكيني غادي تواليم سكتي زوزو غندا وليد قدمها الساكيني باش 24 نوفمبر 2019 لا روفي دو براس كتواليم نسين يغنيسن لو بوتور اكود كومبيتيسيون ذا شدنان السكين لا تغان غاف تمليليتني يديلان يظلي افيكلو ذاكي قلنا له من نوفمبر تمدين تنتيزي وزو غير لاجياس كان اكود لاجيناس نص صوران يكون كنا كنتزرام بلان إسويين ولاش ولاش غير سنة تربويا أدينا كان أقلكم أكادي سريد زوزو كتسواليم الصباح كاكينين إلا كان مصمم ودي غنيم تاقناوت كتشور دي سيقنا مرحد يموت إمات ودفل يتميوين عليا تمورت ماذاك يوم هدي تزوجو أرتورا ولاش لا نفول ولاش أي نظام أكد سواليم شوية مدين لا لا سيركيلاسيون شوية لا سيركيلاسيون ديت الماس تمدين تكد سواليم دونك الدنوغال غير السري ذاكيني غير لا روفي دو براس نبدو إماهات سو لو بيوتور كد تواليم ذاكيني جي اس كا 0 جي اس اس 0 après leur retentissante victoire face au Mouloudia, les Kabyles décevants, Vélud, Inéek, on n'arrive pas à enchaîner les victoires malheureusement avec un de Swalim. L'efficacité nous fait toujours défaut. Il ne faut pas blâmer Benou Salhi ne respecte pas la vie du groupe. فيلود على حسب لو بوتور أكاد سواليم ذاكيني ما ذاكيني زغدان سولين نابا لو غو دون ديفات على خاطر من بعد نادا لانتيريور باللي تلعب مليح تربعت النلاجياسكا وزرا غير ما تسلم دي الصوتي وزرا غير ودي يكشمن يدنا ما يزمر هذا غيديني كان ما يتفون الصوتي وما تسلم سيدي الصوت في خاطر كتولى من نعاود لو مود بريزونطاسيون لا فيديو كسوالي مذاكيني بوغرانا لي كابيليتي سور ان نياج ابري لور فيكتوار فاس او ام سي ما زمر مكان هذا يديني ما الا يتفون الصوت ما تسلمي يد انها خاطئ فوالا هذا هو اللي باش ديفلوبي لو بيتور لي باج انتيريور كتسوالي ذاكيني ملال اون كولير يزعف مي ولا لا جي اس كا والصوضره هذا تربح تمليتينس لكن إذا قلنا ومن زون نوفمبر ويك نوم واللي لابارسيون في جوور ولا والو على حساب أكد لنا ذاكيني لو بيتور il demandera des explications aux joueurs à son retour مع ذاكيني le développement du ذاكيني les Kabyles ratent leur retour au bercail بنوح رات لامونطابلمون دقيقة 8 هي راتي ودي باران البيت مالوروزمون ومن بعد زاين جان لا جي اس كان وتوزر الزات entreprenant les Kabyles but sur un mur défensif c'est vrai خدم لا ديفونس اوترونس يخدم تربعت دونك نصورا pour faire le jeu défensif avec des contre-attaques. هناك ذاكين يديرني هناك 3 occasions au moins d'un quart d'heure malheureusement ويديروا tout de suite بويرا هناك ذاكين يبيد enfin une offensive de صورا عندي دقيقة فيس 75 معنا وتصورا هذا الدوين ويا نساتي يسوي لكن جو فيرمي جوسكو بو غلق الجو سحب الصورة روحا باش هذا داوين النول داين دينا وسلغ ما ينسن بورارا هناك نول لو نول اتيكيتابل فوالا دونك دوكي دينا داكي فيلود باش دينا فيلود هناك سي ان ريزولتا ديسوفون سي ان ريزولتا ديسوفون بور لا جي اس كا on n'arrive pas à enchaîner en championnat
Il faut qu'on travaille l'animation offensive. On peut revenir au championnat, mais il يضمع فيلو بلي لا جي اس كذا دوغان بانو حنا با بلامين فوالا صالحي ne respecte pas la vie du groupe. Salhi il est de plus en plus poussé vers la sortie. J'ai trouvé l'arbitrage bizarre. Nous avons des chiffres de dîner Belud. Nous n'avons pas encore évoqué Vita Club. Il sera suspendu le prochain match خاطر يكونتيستي الوقت اللي يشريك من الماتش فهم الناس ولا قالت كونتيستي لي ديسيزيون لاربيت سان سيراريا اي با حمرون يكونتيستي اي با فوالا بور كونتيستاسيون il risque un avertissement donc هذه يقوم البروشان ماتش يلعبها malheureusement ساعدوا باش يفهمي بارتي نون كونفوكي على حسب يسالني دي فغنند حضرن الماتش معنا دي لا تريبين دونور لكن دو شونجمون بارابور au dernier match bien sûr parce que les joueurs ou l'ont suspendu ou ils blessés. Voilà la domiciliation du match JSK Vita Club Velud veut être fixé يبغى هذا سيدين يوقف باش يكني ديمانيس اندر يلعب وكاين دي زانفورماسيون كنت يديبون داكيني دونك لو بوتور ولا ما سلم كان الصوتي ونا خاطين ما الا ويبغى ديني ما الا سلم دي الصوتي ونا خاطين ما الا لو صون يتصفون خاطر خاطر كتواليم خدمه ان اوتر سيستيم دو ديفيزيون دي ديريكت ان شاء الله هذا يعجبك هذا ساون انو تاغيد ما الى لو سون يتفقدنا خاطين انو تاغيد مولا سي با بينا تكمل هذا الهضره وحدي لكن فوالا دونك فوالا لو سون تري بيان دونك تري بيان تنمرتيك اكلي جداد ميرسي دونك يظل عدتي يعدن دونك يميل المتسقارن السويد ويا نصاد ويا يلارن تونس ليكيب نتيطفن كابيتان يظل le huis clos à respecter à la حسب ذاكيرين comme ce fut le cas lors des deux précédents matchs. Le huis clos, la décision de la commission de discipline a été respectée, a rappelé qu'il reste à la GSK encore un dernier match sans supporters avant de purger cette longue suspension contre le MCO. من لابسون ولا راه خطرة ديال الألمان بوكري بوسان ارتواشولتيس يتعيش ديال الألمان voilà accueil chaleureux pour Yahya Sherif Dakini voilà c'est Yahya Sherif accueilli par les supporters de la GSK lesquels l'ont énormément descendu sur la pelouse. Ils ont aussi réservé un pellicule à l'ancien gardien de l'équipe Borara. Nous avons les supporters à Kenya parce que c'est un huis clos normalement on a خاطئ وتنفهم أنا تكيني accueil chaleureux pour Yahya Sherif l'attaquant de la GSS Sidi Ali Yahya a été chaleureusement accueilli par les supporters de la GSK. أنوا les supporters c'est un huis clos. Sakini doit figurer dans les annales. La réserve s'incline, enlevé des rideaux, l'équipe de réserve de la GSK خسارة كانت تظلم يون يسوي غير ولاش ما les compositions des deux équipes ساكنين ما تفهم تدواليم voilà donc il y a eu deux avertissements Souyed à coup de Bouchiba. Voilà, moi qui dis donc le buteur a donné cette compétition, j'ai dit compétition qui dit Soualim la GSK Cal avant Vita Club. Et oui, Vita Club بتدود الوقت كينين يجي لا GSK كالي ذاكينين زيت يزوزو
Vélud, on n'arrive pas à enchaîner le même mot. Salhi traverse une période difficile. Voilà, Zardin, le gardien de la GSS, a tout stoppé. Hamron suspendu, voilà, il se contestait. ونزرع يشوفون في لي كونتيستاسيون كاين ولا قال هذه اللي انت لا كوميسيون دو لا كاف اومولوغ لو ستاد دو 1 نوفمبر باسكو سي اوفيسيال خاطر سيت ما تولى كي كاستيني زين ضاع لي اومولوغي الوغ مازال il n'est rien voilà. D'ailleurs, هذا الشيء اللي كتبان ذاكينين انا il ne manque que le hockey de la CAF, homologation du stade 1er novembre, du 20 août et de Roubaix. Il ne manque que le hockey de la CAF. Bien sûr, c'est l'homologation. تسمع لنا ما فهمها شنو الناس شنو أمك تولين تمثال إيه مع ناس أمن الكيمياء. فوالا دونك ذاكيني تورا ولين الديفلوبمون ذا شي دي بوين ذاكيني les Kabyles déçoivent bien sûr. Zardin, le gardien de la GSS, nous a privés de victoire et c'est normal. C'est son rôle. Zardin, donc il joue. Il sort blessé, sur blessure. Adadi capitaine, Vélin souhaite la bienvenue à Boararan, Mellel absent. Il a visité les deux palmiers. نانا كوخيا يوني مغبر الفيتا كلوب يرزا دار ذاكي زوزو فيزيتي لوتيل لي دو بالميي وعلى حساب كيف دينا ذاكيني ورميسا كي كومبيتيسيون لناش donc afin de préparer le déplacement de son équipe à Tizi Ouzou, le manager de Vita Club a visité hier l'hôtel Les Deux Palmiers avant de se rendre au stade pour assister au match ayant opposé la GSK à la GSOA. Conclusion d'après-compétition, cela confirme que le match se jouera bel et bien sur le terrain du 1er novembre de Tizi Ouzou. C'est une affirmation un peu spéciale, c'est une conclusion. صغور كان الجورنال خاطر سي لا جي اس كتخبرون ما الا تلعب ذاكيني فوالا لا ريزيرف ديسوا ديغني مي خسر 1-0 لكن يوم تستقسن يمسكوك تمليليت تستقسن معناسين ينغمسن تستقسن بيلود فوالا il n'arrive pas à enchaîner donc mazal on n'a pas encore trouvé la régularité dans les résultats. Je regrette le nul quand on voit qu'on pouvait remonter au classement. L'arbitrage ne nous a pas donné grand-chose. Voilà, je sais ce que mon équipe est capable de faire en Ligue des Champions. Donc il a de l'espoir. On a des échos sur Vita Club. Ça traverse une période difficile quand il dit non ou non. Dès qu'il y a un suspendu pour contestation, voilà, il a coupé d'un avertissement. Dans les dernières minutes de la rencontre, il avait reproché. C'est un mauvais coup, pourtant c'est un cadre كنقارن لا جي اس كا إلا قد يتحاز يعني مانيش خدمنا لي زيرو كي لا كونتيستاسيون سير عليا فوالا دوا كاين كان راوني ديني غزول في الاول كلي جداد اكد نوانا نويدي سبينا مليح حكيم كان مرتنون إميدي كم يدنا دونك وكيني إيد الأخبارات بس كيني لا ريفي دو براس أولينا كان إيهم تنير تمديث مثلا هذا دي كيم يدنا دايما تسيليا تدويلت إنو سي كما لو فورما ياكي يعجبونا كاكي نا خاطر مزمان كان ديريم بونو بيان نو فمتعد كان un petit commentaire mais le format ياكي يفيزيون لا فيديو ياكي الديريكت يعجبون ما يعجبونا كاكي نخدم لي ديريكت هكذا ساون وزار لا كاليتي ليماج مدين تفاورون
ما زمر ما غيديني ما تخدم كتي مودينا طوب شات تينوتا غند ما إلا لو فورما كيني بيزاج يلهان خطر فوالا. كنا غادا دواليم تيزي وزو كتواليم تمدين تيزي وزو ذي الصباح ثاكين يوم تتروفو معنا الشارج الدعوة يزمر ديوث يزمر ديوث مموت اللي ما يتغال فينا عليهن فوالا. زي كان يزمر غاوني دينيغ يزمر دينيغ في ديك تيزي وزو تسلم غان في الأول دابا في اللام تستو تارا تمديت أكن على ديك ميدنا ما تفهم على ديك ميدنا ديك ولت إن ولف تدويلت ميكرو فار الصوال اللي أنت غادا نسقردش مازال الدناوين غاف ثمانية كي ديال ذاك يصوروا الدناوين غافين ديالني ديتا كلوب دي تدون أمي كرات تقابل لاجيسكا أنظر ماذا دي فاكرة الساكينية سور لومونيغاسيون خاطين أنستقسيين نقرر داري مضبال لاجيسكا ما إلا كرا داخل الدنيا فوالا ماذا لا كومونيكاسيون ماذا مضبال الميرون نتصل الاسم هذا غيدينيني معاه أميك فوالا دلوقتي كان يبغي هذا وين تيديني دي الصباح تاكيني وصغار ديفيسيل باش انا نحبس النت باش نحبس لو ديريكت فوالا. كتسوالي تسمدين تنتيزي وزو كون جات تصور كي يشبح عند سواطاس تمدين تنتيزي وزو وين إيه تيملي لي تمدي ثم يبغى ربي ارتفاث